बाबू ओ सरपंच बाबू सरपंच बाबू हेलिकॉप्टर स्टैंड मारे चले हेले गात पिला माने कोन चासे फासे खेलु दुते चले टिका भूट खने बागिना हे डाई डबो होई जिते आसा आसा बचा टिका ए रो कदिलु रे एडा गाड्डा त लिया उतर थी लाई रे आओ पालो ओ तोड़ेस काटी आसी की ओ रपगा ने बाजू उठा ओ ती पका अरे ही अड़की उठे लुक कोड़ाइला नहीं रे सनी सोडारा की ग्राम का कहू दे एटा गुडा चोरौ जबे मुटाडा दो ई बाळ हां तो नु घिडे बिंदी जी गप एथरा मुई सरपंच रे ठिया हो जी तमर तो ठिया हो जे ठिया हो न क्या हे से कथा नहीं तमरा हाथ टिके रहिले मोटे का आगो को जीबी जाऊ ना क्या हाथ तोड़ा कोन बारे को गुडोरा धोई दियो बस एटे बस ओहो अरे पिले मु जितिले एथरा सब पई सब किछि उपकार करी किरा गिरा हुडु जो कहबु तुम रागी गल त ए गंजी देवी हेरा सुनो तुम आगरु केते लोक आइना गले ने तुमे फास्ट ठिया हो जो तुम आगरु सरपंच ठिया बोले कहले कहि हम घरे इसी नाही आमे जा कहबु ता करबे तो करबी किरा गिरा हुडु जो नाही देखि तलनु के चुंगी ना कहलो ए तलनु कि नले चिरी दियो नु कि तोई करे कहूची सरपंच को सब उपकार करबी हो हम सरपंच बाबू आमे भोटुटी न दबो आमे दबो आमे भोट कोंडा कोंडा दबो हो पिले मैं बाहरिली पुणी देखा हवा इलेक्शन परे हो हो पका दिबारे लिविंग रिलेशन दा पाई की खेलो एग्रीमेंट पूरी नहीं करी देला कोलो हो लव मिसा मो इमोशन ता पाई जंजाल जानी हेला नहीं थिला ता दोष प्रबल से करिलो ता करिलो देला सारिलो जाए मरिलो से छोरिलो देला बोलिलो चुन कालिलो देला जालिलो तू जुआरे जाऊ तू जागड़ी बाला तो धनो नहीं आम एरिया रे एरलो ए फेरिया रे ए धनो सरपंच बाबू ओ सरपंच बाबू सरपंच बाबू ओ सरपंच बाबू हम दुख बुझिबू हम कथा सुनिबू আজি মো পিনি ओए আজি न पिले आज रात्रे पीबुर केना को तमा किना उतरबा लाई नाही बे आओ तमा दिया सरपंच थरो इलेक्शन जितिला ई मा दिया सरपंच जिति गला हां जितिला ए जोडा आइथिला मोडी की हां रे मा कहबो आइला देखे ए डाइला ने चलो अरे सांग हां जो माधिया बाबू आछिबे ता कहीं फूल माला आना है नहीं आई साइले में फूल मालता मुई रखी जी तू क्या चिंता करू छु मुई बाहर के लाउड देबिनी हां ठीक अछि आइले ने स्वागतम माधिया बाबू स्वागतम माधिया नमस्कार अरे दे रे बाबू मालता अच्छा ठीक है ना
କିରା କଳଛୁ କେଟା ଉଲ୍ଟେଇ ଦବା ଓହୋ ବୁଝି ପାନ କିନ୍ତି ଆଡେ ବଡ ବାବୁ ହେଇଛ ହଁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆରେ ବୁଝି ବାବା ସରପଞ୍ଚ ଆବେ ଏଟା ଫୁକୁ କୋଣ ଗଲୁ କେଡେ ନିଆ ନାଗିନି କେଡେ ନିଆ ନାଗିନି ବସ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଓହୋ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ହଁ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ରେ ତ ଜିତିଲ ହଁ। ଆମ ଦୁଃଖ କଥାଟା ବୁଝିଲନି ତମ ଲୁଙ୍ଗି ରାଣ ଖାଇକିନା ଯାଇଥିଲ ତ ଲୁଙ୍ଗିଟା ତ ଚିରିଗଲା କେହଡ଼ା ମୋ ଲୁଗିଟା ମୋ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ତ ନିଜର ତ ଫାଟି ଯାଇଛି କେଟା କିଏ କେ ମୋ ପିଏ କି ଆଜିକାଲି କିଏ ନ ପିଏ ମୁଇଁ ବି ପିଏ ଓହୋ ତମେ ତ ଖାଲି ଖରାପ ଭାବିଦେଲ ହଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି କାହାର କ'ଣ ଦୁଃଖ ମତେ କୁହ ମୁଁ କହିବି ମୁଇଁ କହିବି ଫୁଟେ ଦେବି ଦେଇଦିଅ ଲିଷ୍ଟ ମତେ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟି ଗୋଟି ନା କେଡା ଉଲ୍ଟାଟା ଏ ମୁଁ ଉଲ୍ଟା ବି ପଢିପାରେ ରଘୁ ମୁଇଁ ସାର୍ ରଘୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରଘୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମୋର ଦୁଃଖ କଥା ହେଲା ମୋ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘରେ ଝାଡ଼ା ବସିଲା ବେଳକୁ ଝାଳ ପୋଛି ହେଉନି କି ଝାଡ଼ା ବି ବସି ହେଉନି ସାର୍ ଏସି ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ଦିଅନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କିରା କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଫୁଟେ ଦେବି ହଉ ବୁଝିବା ବୁଝିବା ହଉ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କିଏ ଅଛି ଖୁଡୁ ଖୁଡୁ ଅଖାଡୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କହ ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ଗାଧୁଆ ଘର ଟିକେ ନାହିଁ ନେ ଯେ ସବୁ ଡୁଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଓହୋ ହଉ ତୋର ଗାଧୁଆଘର ଟିକେ କରିଦବା ଆପଣ ମୋ ଗାଧୁଆ ଘର ତମକୁ ଲାଗିଲା ହଁ ହଁ ପୁରା ଲାଗିଛି ତ ହବ ହବ କିରେ ତାପରେ କିଏ ଅଛି ଶଙ୍କରା ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଜୁହାରେ ମୋ ନା ଶଙ୍କରା କେମିତି କହିଲେ ପୁକୁରାଇ କୁକୁରା ନାହିଁ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଘରେ ତକ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଯେ ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ହଉନି କହୁନୁ ତୁ ବାହାନୁ ବୋଲି କହ ତ ତା ମାଇକିନା ଖଣ୍ଡେ ବି ଦେବି ଧନ୍ୟବାଦ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆମକୁ ମାଇକିନା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦବ ତମକୁ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରିଥାଉ ତୁ ତୁ କାହାର ଆହୁରି ପଇଲାର କୁକୁରାଇ ପାଳି ବି ପୋଷି ଫୁଣି ଦେଇଦେବି କ୍યાં ଦେଇଦେଲେ ସରିଯିବ ତୁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ ବାସ୍ ଫୁଟେ ଦେବି ସେ ଧରିକିନି ଆଇଛି ଯେ ହଉ ହଉ ତମ କଥା ରହିଲା ବୁଝିବା ଆଉ ବୁଝିବା ଯଦି ନ ହୁଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ ଏ ପିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ କିଏ ଯାଉଛ ଘର ପୁଅ ଘରେ ରୁହ କିଆ ଆମେ କାହା ଘରେ ପଇସା ତୁଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ଏଇଠି କରିଦବା ହେଇ, ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ କିରେ ହଉ ପିଲେ ହେଲା ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲି ହଉ ଆଜ୍ଞା। ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ହବ ହଉ ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ବାହାରନ୍ତୁ ହଉ କିଆ ଯାଇଥିଲି କି ନା ରୁହ ଟିକେ ରଖେଇଛି କି ତୁ ଯାଉନୁ କିଆ କିଏ କହିଲା କିରେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଗେଲରେ କହିଦେଇଥିବ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ରୁହରେ ତମ କଥା ବୁଝୁଛି ଫୁଟେ ଦେବି ବୁଝି ଖାଇଲା ପରେ ଗଞ୍ଜା ହୁଏ କାମ ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ନେବିନି ଆଉ କିରା କରିବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଫୁଟାଇ ଦେବି